dumelang motho FM ke re ya teng bana mamedi wa motho FM le dimetso ke Dr November mamedi le qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victorious Faith Ministry kanti hu TikTok ke Dr November kapa Pastor November ke live TikTok ke live page nya ka Pastor November. Thank you, Doctor. What's up, my boss? Doctor, ki siame, Doctor. Ke tumetse man. Ah, Doctor, ke go bona. I have your smile, Doctor. Wait, never wash your life mo ba bona what low. But no, Doctor, at least now ramona what low, Doctor. Nice. Yeah, Doctor. Doctor, we push that. Yeah, Doctor. But now we could you need to push in that. Yeah, that's true. Yeah, when I matter to you, like I think since from Sunday. Kuka emotionally man ke se sharp so ntse ke try to figure out ore entle ke babona because normally ke motho mo na diana motho o mo na le that feeling ya re today we could go down so I hate that thing but now I get ke batla o checka re ke understand ke and ingu kile 3 days but mogoka I ke be le problem usually ingu kan 3 days no Doctor, emotions if a little good emotions so it's okay look at class Lily we battle le mono just a phone like a main important no and waiting na ring ya makatsa nke sometimes ha ke kala mi ba ke na re okay but this time I get it ba palama ba ke marwa to kutulanya na e bike of me bike ke dutse tota na ke tsebeke Morita motho FM ke le bgo teng Dr November lo ena tshwaela 0698465476 07139495 to bua le Dr November Doctor gompieno ebile ne ke se muzika yone intro ya pina eo fa no re ditse pina eo ka patata fa o itse sentle pina eo o tla khona go tlhaloganya gore ke ne ke bua ka tota se golong kana ka re motho o reng ke diega go rata motho wa Mr. Jola ai ke mo ga Jola doctor tshwana ke matso go ra post mara dane nyela e sine temo go re motho a tla ga re re post ke mo jali strawberry kana tswa hana right next mo pelong ha gona next mo pelong mara motlhang I don't know million years e le gona ke re motho ka morata ke gona ke plan le eng bo gona lo reng re kopana gompieno ka mo shwedi yone raz ke mo rata ka pelo la yotlhe e bile ka mo direla everything and ba teng batho ba jwalo ba teng doctor ba kopana le motho today aba sa mo rata today go re nna ke la tlhela mo go wena ke ra doctor mona go re o itse o mara ga wena o ga lo kopana le marriage ka se ga lo dira doctor ba ditse nna ke se ke dira research nyana ka o kopana le motho le post let's everything mara bo sekolo go morata sokola morata go sena nix doctor bana e utlwa for man ke mo rata mara everywhere together but wa le bona ka mogoleleng he couple le couple so he motho wa go lena o bona ka mogom a go ratang mo ratang ka teng mara kana o tsone no daddy mara nix mo mamedi wa bona tshompo bua ka ne ene ya etsahala most of the time it's happening and nowadays it's because nowadays most ke bona ka re important is dangerous because you know why it is dangerous because most ya rona no but ba tswa mo di ba ba senyele gaintsi I will say re tswa really broken most of the time but ba tswa in the relationship le ba tswa manyalo re tswa really broken ne re tswa robeile and I think that thing ya re batho ba die o rata it grew every day and it's something that is happening now wabona na pele nna ne ke rata today no sa le a khona lo shaiba batho ba body next year ke fanda ga re kopane fanda no ne ke rata no and ne ke rata no and the worst part
ke ne ke ba taken ke whatever motho buang just a small thing wa bona nna ne ke ebile ke ne ke rata o share the life tsa ka mo nna life ya ka everything ke share le bompo motseng bompo everyone le batho ba kere ke nya ka nna ke na lo ba qoqela everything ne ke rata ebile bana ba setse ba tenega ke nna ke re yo fanda ga ga se ke mothotse itse o ne bua so le so ba randa to brute emapele na tsuba wena because beke tla go wa fanda ga wa tsone di wole o ka le blela o tshia le ke re rechte 999 oh doctor problem ya batho ba nke hang e dangerous le ona ye o tlo motho go bona na yo o botong ga monate ti mo sonke o sonke ke na le motho o be ke ga mona mara sonke ile o bona ka mogwa o rata so I think the dangerous di le pedi ho nkeha ka speed le o nka nako e telele before ha re be yana doctor ha re betsetsa car and then ba rata ga okay re qala ka ife ha re simle ka motho o tsana nako e telele go unkang I think that thing there was nothing wrong if ne re ba honest ka batho ba jolo ba honest wa bona I think it was nothing wrong if batho ba jolo ba ne ba gona ba honest motho bue hore mpho yes ke a bona rajola but please ke kopa renke slow wa bona okay gore ha re letse slow means what to develop le rato le fu what to develop wa bona o batla develop if ne re ba honest if batho ba jolo bana ba honest it was something else because no tlo gona bolela motho gore no baby kopa re ke nnete ke na lwena but ke ntse ke ntse ke wa bona motho a be honest hore ha ke so go rata the way but ke ntse ke dilana le motho if una le lebaka motho o bolelle le lebaka gore you know I think ke ntse ke utlwe botlhoko because of 1 2 3 now but ka bomadi wa re yetse wa bona ha re yetse because what is painful mapoza ke hore o tlo thola hore o jola le motho ya sa o rateng then a sa o bolelle the sad part ka batho ba jolo when o soka o rata motho hona le dintho tse mo failang ka tsona do you know that when o soka o rata motho mo feila ka dilo tse o mo feila ka dilo tse dintsi so many things o mo feila ka tsona communication you're not interested in o tena ka speech wa mo tinela o etsa now it's painful hore o bone motho a etsa dintho tse jolo batho sa tsebe the cause wa bona botlhoko why you come out it's painful or o bone motho out treated the way asina nako asa batla mo tshwara asa batla neneng ha ore baby mphe monehelo baka ka mo what in but if motana if ne re ba honest if batho bana ba dia ngo rata bana ba ka ba honest in that I'm telling you iniki ke ya heta batho ba ba because it's painful wena una hana re motho na wa rata o iketsa assumption ya hore no this person wa rata kanti that person ha yo mo now here's the problem when o rata mo akere if na ke o rata ke le ready for rata wena o tlo sokola on rata nna motho ya senga le ready ya rata automatically I'm going to invest more tlo yetsa dintho ke tlo yetsa dintho ke tlo spoiler lunch wa bona ke tlo communicate le wena now and ha ke di yetsa dintho ke tla be ke di expect le hore le wena o di yetse back o bo sa di yetsa nna ke tso yo ke le ka water yes na ma boss that thing e bohloko that thing and that e bohloko ntwe ai bohloko mo mamedi nna ke tso yo ke ne ke ote nna ne ke ote ka water because you know and the set part when o sokola o rata motho partner ya hao e bilo re yena ke motho ya tsebang le rato ke ya tsebang hore mare ke a tseba o ha ke ratua uba miserable that person if that thing is a etsahale ya hore a feeling do you make sense it's like o jola lin ha re example o jola lin you know what is love ha lo jola le moma o tse bo ngwana mo ne ka pa ga lo nyala ne you know hore le rato ke and wa itsa o ratua
go diragala o feel a Yes. now the sad part is when o sa I feel mara wena o ntso o etsa matsapa for this person o mo bontsha O give 100% of love. Hey, Dr. o etsa Monasti. eng mo spoiler Wa mo founa, spoiler o wa bua eng. phone o etsa eng ntate kanti o di etsa motho so ka nga o rata yo maphosa nna mamedi ke tlane ke etsa ke bua ka di experience ka ka na lenyalo la ka la bithlala ke bu ke re na my ex wife o confess to a camera 8 months mphosa modimo mmametse every day ne ke mo jotsa ke re mara baby on rata every day ha thanda ukuthanda wabona but nthe e qeta ngo ibua O sa feel that you know how you know how ratuwa. ratuwa ke- yo. Mpo tsebale ha o kile wa ratuwa Wa itse wa gore tshwanetse o itse expect-e eng. wa- Mara ya selegato le wa- ke- wa- Mo go na le exing. mo go na Ah, le simo khona. and la motho a bua wa is wa utlwa gore mara this person was trying o bua le wena That's true. ntate there was a o nona le nako ene ra ke mo phone be ke utlwa the spirit of rejection O tswa motho la bua le wena. O no reng? O bua le o no reng? yo mpo wa tseba Ke tla boela mo go wena. wa itse Doctor, na tla boela mo go wena. yo Yo, ka re o tsotse le matsapa a makao. yo So baby, o sha a re tla boela mo wena. and then when if you feel that spirit that negative kapa rejection spirit le wena o itse o bua eng o end up also right Okay. re tla bua Re tla bua eh. Ma kapelo mo. Kapelo mo re. ntate ne ke driver from Bloemfontein to Johannesburg ke le one ka koleng ke tseba gore mosadi wa ka o le one ka officing but we could I can't bua like but to bua 1 2 3 4 ke re yo dipit kopokitse di le siko Di le siko. Because o utlwa for the feeling high. The feeling high. High, doctor. so it's very important maphosa le hoja ka bomadimabe e le siko re sa bolelane di nnete there's a lady nkileng ka kopana le I saw somebody who was putting effort that lady she was putting effort Efforts in I it. had to be honest with her ke mojetse ka mojetse ka re wa tswa ke o bolela I'm aware hore wa nrata but the problem ke bona ka rona ke santse ke struggle and ke be ke mojetse hore why ke struggle be ke mo bolela hore ke realize hore tsile re kopaneng ka yona ke yone affecting e le nnete wa bona because ane ke kopana le yana kana go tsene ke qala ho etsa le ke freedom Okay. ke kana go tse negative batho ba le negative Publicity, everything, everybody and crash so le yena ha fitla ona dula ntsa bua dintho tse negative wa bona tse negative bile ke tine ke hopela ke motinele ke ra wena wa mbora gore every time I bula mbolo there is nothing a positive for the so and aba change but now muhlana change ampontsha lerato ke a se le nna jola strike la because ane ke fitla ke morata nna yona ntho ne hore ne ke se ke ya ka speed ke se ke ile ka speed nna ke le so much impressed ke yena but the negativity etswa molomong wa ke affect now ke mphulela down so the time yena nna nrata ke ile re nna ke sokola no gutlela mo and ka mo blella ka no I think you're so cool because le nna ne ke mo feel ne ke feel hore ke mo feel so I understand you know but tshwantse ba be honest man ha re fitla tabeng but if you are in a relationship le motho be honest bo mamedi hore motho modimo I'm still trying to deal le nna hore ke o rata it's a painful thing ha motho o bolela jwalo but when motho o bolela at least una le honesty wa itse re eme wa tseba at least and you're not going to frustrate ho tlo ba frustrate ha sa rabe phone wa tseba ha sa ba tlo na ma ex wife mohlana nsuna mpho ne ke tshowe bona modimo mmametse ne ke tshowe ka re baby ke ntse ke na na tsebo usuna yes mmametse Totse doctor ka re motho ka ikela ntate o motho nna wa fada ka go train motho jene bo fada o pants go train yo boitse go re train we ngwana go gae ra go dula ko tempeleng tsa bo fada re tlile go motho na tle ka style sa gore bo fada ba ska ba tlama ka motho na ba tsena tsata ya ra ba se bona sa bona ba to go kopana le matha
no ponne fara o tule kwa o si ponno o ne re mole traffic. Doctor, I think sometimes the person o tswa mo relationship o kopana le this person relationship o tswang go yona, okay, maybe it was fine and all that, but bo le gaugane dilo tse dinnyane. How we tlamole you want that same person o tswang go yena mo batla mo this person, yeah, and that's definitely wrong. Yeah, mo batla mo that person, so ha o gati motho o yeah, kore yes ka pelong ka matlhong bona ka re le sharp le imbat pelo go entse lekwa o ba net. You know my pasa ke thutileng now, ke thutile hore I think one of the things it's on about why today, but once ba batla go kena the relationship lo ena motho how kena relationship is save ka hore o nke everything slow, without this person how blele yena or nka dinto slow wena ithute o nka dinto slow a re nke dinto slow dinto tsa the relationship. Let us learn to take things slow, because this thing you get speeding that ke nere ke ntse mathata wena ka bonke hile o expectile motho a o rate kanti motho wa batho ena so rate khona pelo a se itle mo I so itle. Now the problem came motho tlo thola re ka nnete o nana hana o tlo rata I don't like good intentions. Mare pelo a se ha idume pelo o tata ke pelo and when la ile go sokola go rata this person maybe in your mind we play le tsara ntse ke mora o bona maybe ke ba sharp. The problem ke hai ba pelo yana yo and le pelo ka rena lele o re wait ka re pelo ka re kopantsa ke tsile e kopane le metsi le sebetli eng a le sekolo o ka re ko le mix tsa le ko re pelo mix tse le one ka doctor a ke se kopantse eng le eng engine no kile gore o eme still even if like get pelo it's an independent person. Okay, yeah, we give it o ipatlela motho wa gagwe pelo ke motho o ipatlelang wa gagwe motho as much wena mpona le motho wa gagwe yo matla ke batla o ke mo shebile pelo yone batla wa gagwe. That is the sad part. Pelo man. Help pelo man. Bibu. And I gotta with it. The way pelo lens leg. E be o ratise o lo trapa pelo wa gago. Kore yona wa le mo mamedi. O roba pelo wa gago every day. Ne be batla ene. Pelo ya gago di tsusa yena mo mamedi. Oh Jesu. Mo mamedi. Mbo. Doctor. Na ke tsebe pelo jo. Pelo tsuze yena ene wuli kuri o hala khona kuri o bonso blela for eng di jana tsa di tsa ka makhwebing kuri go shebala mare pelo batla ene o tlo bona re ha ke re pelo tse independent person motho a ikemetseng e be itshutsetsa motho so ke bothata mo mamedi. The only thing ne ke nana ngitlo thusa hape ya o qetela ya boraro e ke nana go batho ba tsantse ba ithuta we need to re tshwanela le runa batho ba kena ka rata relationship le wena o bone man because re ba naive. That's true. Yo mona motho a so ka o rata mpo mara o tsebe motho ya o rata le a sa o rate wa mona ama motho a nrate wa mona o se motho mo ratang wa go wa mona mo mameti wa mona. But now the problem kore we become so naive. Re papanya press and kanti you are pressing to the wrong person to tell us capsula so rata it's so fit more because rena le di relationship tse qalang ka tsele monate rena le di relationship tse qalang ka discourage tse ding o thola re a kopana re a discourage ana re qala kopana o thola relationship ya haina anything interesting it's a discouragement take messe fela re a qabana re bua dintho tse tseng shapo and then ninning hana kwentse tsamaya bona be le gone e bile gona e klika wa bona o mong o thola hore yena no o ntsa safarela that thing tse o di kopanetse le kopaneng ka yona kwana ntse nga safara kwana ntsa recover o mong tholo sa libetse because ona le batho ba jwalo ba le balang ka speed motali ba le ka re ha le so ka le loana ka re le so experience anything. So but I think people they need to be very honest to themselves. Okay, let me not push and let me not push, especially push
because sometimes you don't tell but now the more you push is the more now frustrated push away when I push out push away. That is the problem. Ya batho ba ratang ka speed le ya batho ba seng ba le ready. When you push too much to somebody thinking pula close ka no push away. Doctor so batho ke engwe ya dithekelo tshwantse ba di tsebe ya learn ithute motho re motho ke bona ka ra so ha so fihle stage sa go rata then tsamayeng hantle and e discuss gore motho mo dimai no ba re tsamaya hantle mara bule taba ba botlhokwa doctor bua ka honesty ha ona ka nna honest ha ka nna honest ke teng wa mogela dilo ka speed ha o ntse o se honest le wena ha I can't accept anything ha o su amogele for na what's happening because you are not honest you are not meaning you are living a lie because lo wena self motho wena motho o soka ngo rata motho when o sa be honest ha ke ratana le wena ke soka go rata a ke frustrate le wena fela motho ya nrata le nna ke ba frustrated how it's when ke soka go rata I get no frustrated you are not going to be frustrated alone Lena, I'm going to be frustrated. Na mutho soka nga o rata. Agree wena mutho o nrata. Okay. One rata. Ne. Now soka go rata. Now ke tlo frustrated. Obvious. But the sad part ke re Lena mutho. O tlo frustrated. Ke ntse frustrated. Ntotlo frustrated ke. Ke bo di question ke bo di so di batla monna the expectations are how o tla ba expectile dintho honna ene ke soka ke fihla ke soka ke ba le energy ya ne ya di etsa be bua nrata ma why mpotsa se why ana ka re ke ba sa rata why mpotsa se ona ngabe ke le mo lona sa rata Wabana taba ya batho ba ha unrata and then na ke soka ke ba ready ke a frustrated obvious but the problem ko re leng ke tlo ba frustrated and wabana ntho ka tla ka na maboss Jesus motho ba botse be bua nrata ko utlwe ye we lata mompe mankuri ibile ha ore ya baby ko rata yo o araba ka potso o re maboss wa mpotso wa ntse ona nka be ke se mai ka o ka tswa ka eo o tlo wela tshite ka eo ke mo ke ke bona go tswa nte bona ke ntse boss ona na fo nka be ke sa tswelo ka ora mara o tlo wela tshite ka doctor wa utla tshite ka wa utla tswa ka ha itli matleke boy I love you I miss you ha ditli matleke mo mamedi solang ka motho ka fihla stage in seno sa hore e bo sa ora ha ditli matleke boss Murisa Muthe FM 069-846-5476 069-846-5476 ke mo WhatsApp mo soma mabedi le bo rataro ka tlogile ura ya bo robongwe ke ntse ke na le Dr. November re bua ko re ya no mo teng re bua tsa leratwana re bua tse tsa botlhokwa wena Murisa Muthe FM ka ke bone doctor are yo nkile ka rata motho a o ka ijwetsa ke re o ntse a nrata ka nako eo next ara ipeletse ka mokgo a mo ratang ka teng a nako e telele nothing yo o mo kwala mo laitse mo tele thata doctor are dumela tate moruti I think I'm going through into eo le buang ka yone I mean a relationship ntse ele fresh no ke 2 months but from my side it's not like ke morati I love her but I feel like I'm forcing myself now tshwantse explain ke mango e force ngena ne I feel like I feel right force ke bone e ntse le telenyana I don't know nka tlhalosa jwang that feeling cause ke buile le ene it's like ke nna fela on this relationship that lady moody and she doesn't consider the feelings tsaka I don't know if this relationship it's a ho yena
relationship a tswang ho yone e mo dirile yalo. And the worst part ke hore she's an introvert. Ko ke motho ai introvert. Okay. And she doesn't open up, but I'll see through the actions tsa hae. Ke motho fela a jwalo ke ene. And one of the signs tsa motho o sa rateng ke moody. And moody. Very moody. Mama when o so ka rata motho a sa rata o moody. Wa motsikinyetsa wa man a ska ntsenyetsa bona ma sa digana sa dirang o mo tshwara ditedi wa tinehle mo ska ngkhula o sa mo khula o sa mo khula most ya batho ha so ka rata o irritate wa ke ntho e everything each and everything enka bo madimabi ha re ba bo ha ba re jwetsu ha ba so rata wa tsana maphoso ke la etsala ka letsatsi la lobola day ne ke lontsha lobola ke ne ke hostage mosadi wa ka my ex wife ke be ke mo keeper mpotse ke mo keepetseng ka Friday really Eastern Cape ke mo keepetse re ke ba tlotlo mmotsa hore baby ke go pomplelle hore ka nnete are you allow ke ntse mosane ndate ku tlouna le ntwe mplelang hore November ska wanza bona nna mmamile wa ka ratang ke bua pela ntate modimo that there was something in plan of skika ke hopola ke mo keepile a ntse tsore ke tshwantse ke ya hae tshwantse ke lo prepare because re ntse re etsa di preparation ke re ba tlo bua le wena santse tsole ka betla o bo butu ba ka ke le le bona ba teng Eastern Cape so le bona ba re tshwere le yena and then ka bo two me so har arwan ke a tshwana ra tsamaya ke sa khone o bua le yena a ba tsamaya then be re ntsha magadi o itwa son Saturday a qeta ntsha magadi and then ke hopola ke ne ke mise ha o negotiate nna ne ke mise strato ka koloi ke metse fela ha ba qeta o ntsha ha ba bua magadi ke wa transfer because I Eastern Cape transfer ke wa transfer immediately qeta wa transfer and then but ba ja o jua na ke tletsa ka koloi ke be ke tla he ka koloi fitla emi ke misa giting ba kena ka re mo koloi re qota ke excited ke ntse no ha ke tlotsa mai ke be ke mmotsa ke be ke re yena baby ke go bona no ke ntse mahati ke qetile ke kopa ha o fihla Bloemfontein bona ntwe ke batla re tlo bua ka yona a ba re ke re ke kopa re tlo bua ka dintho tse two o tlo mplela re o motho o ratang o motho o rata marosa batlo mo bontsha kapa are you still struggling to love me because now ke ntse mahadi but ka nnete ke hloka hore ha o fihla Bloemfontein re lo bua ntwe o bona ntwe qeta o bua ka yona ya hore una le dikeledi o temba ndingeza apha ndizolungisa prepare mpho moyo halang like aba umamezi she knows ora ke bilishana awuna mohlang ke tlotlang radio mpho wa ntse ba re nna ha ke bua ka di mistake tsaka ke di bua ke sa di party I don't hide my mistake. Ke ne ke lo skotana mo ibile ntse ke trend. Ke buile di nnete skotolo mo. Ke bua di nnete mo Megji mo le bo mamo. Ya ke le mo Megji ke bone ke ntse ke ne ke di siko ma ba ke bile. Ya ba le ba November this kira. Mara ke ne ke timetse mo Megji ba bua ke ne ke ba tla bua ka mama because ke ne la motho o ke pile bo futem busy ba tla bua ka mama. Ke nnete. So and then that wait ke dutse ka ra Venex tsamang ka yona ke re baby ke go ba re fika Bloemfontein se fa pa ke go ba re lo bua o bona ke ntse mahadi but ka nnete ke go ba go komplela hore motho di a mo rata kapa motho o ile hore motho mo ha o rata wena o batho bana ba sa kgone go bontsha ba rata ha o rata I mean o di a o bontsha ba rata yes o na le ankara ba ka dikedi ka ba ka swa ka kopa apology ka re be ke ntlole ke re kopa o ntshwarele hle if go butse potso e jwalo maybe go ma ke yone ke tso e bua doctor ke yone ona na for eng ka be ke le ha ne sa o rate eng motho sa o rate wa bua ba ka ska yes baby ke o rata why o tlo araba ka potso ke o rata wa tshwantse o naganele wa tshwantse o mpotse dilo tse di snacks e ka tlompotsa una ka lutsi mo mare le wena mare ke sa o rata matsapo mo kana ya gopola ba re tla wa impotsa ya wa impotsa batho modimo abaroma a tsama doctor mo go wena ba Facebook mo ba re
Let's ba bangata ke go practice ke ka senya nako ha re tlohele mojolo yo ke maki sabalala re tlohele mojolo ka nete ya maki re tlohele rona ba tlo ipita o mswaka ke na le bothata bo everyone wa nyala fast the whole what we are still communicating trying to find out who is who batla ba ipatla le TikTok ba bangata mo mabilo ka ratang ke tshaba re phone ya ka itlowa wa tsaba ke dumelana le wena I almost in almost everything when it comes to love okay a re dumelana le runa ka ntongwe lengwe a re tata benyale rape ke TK tax ba ba ntse ba tsaya fela mamelo ka ratang le ka TikTok ba bangata haholo all right re ke tse ke na le voice note dingana tse di tlhophanya okay that important ha ke bereke mo motho efe ma security civic center ke ba ba mfounela ba mpo your body is here with me wa binus and your mind is on the other side of town o tla feleletsa mkhole are your body is here with me but your mind are hayo mo wena o teng yes mo ka ka relationship ra tsama hi baby bye morning I love you mare you're not here your mind is not here pelo hayo motaro go tsikinya so motaro la disela o doctor is here tsikinya go we ga tile a go tsikinya go ha man o go tsitsipa doctor ke tsaba se ke Asina banovo sure ndete novi motho a batla le go no mmotse gona wa rata motho a sa rate wa mona le motho a ifosa ngwena wa mona a lerato go le bona le tla le mane le sa rateng a wa bona go mo o phishana go ka we jo boza ko na no bua nkaza tle so ke tatele o bona le laboraro Dinala ndete novile aktimpoza wa tsena ntho le buang ka le ke ile moile o tlo jola le motho a sa o rateng ene ha o mo botsa ntho wa kwata o kwatela le ntho e sa hlokahale hore a kwatela wa kwatela ha o mo botsa ntho ha arabele ene a relevant le ntho mo botsang yona o araba ntho yang kwana ene o tloetsa bonnete ba hore qetellong ya karabo eno ya hae eno o sa kwatile be ho sona le ntwa ka hare wa e batho ba le jalo so a hleng taba tse bohloko tsa lerato Hi, Paul, le Dr. Lavi. Hi, taba ya bo moodi yona. O tla gona batho ba mme by nature re moodi so. Ka wonte teng kana ka utlwisisa. Hore ha qala bo moodi ha ho dangerous. Mara he all in all yeah. Topic ya today yona ke yona. Ntho ya hore motho ha sa rate o tlo mmana fast ka di action o ka mo bona very fast ke bo doctor yeah ke go baram arabe especially o tsena qeta more basadi bona yeah are basadi bona ba modi ba modi ne modi ya le ya motho sa rateng le modi ya basadi in general dia fapana okay dia fapana two different dia fapana hot dia fapana mamelo ka ratang now ba modi for linya kurba ba modi because of ile basadi akri bona bile bana problem ba di hormones in wa bona dina loba etsa hore ba be jwang ba dia fapana ntse di fapana all together problem ke bo modi bona bo ba hore ebe you don't love the person ayeno yana mama medi modi ya different bona mama medi wa ka ratang bona bo hlotseng and doctor I don't think motho wa motla nna modi every day o go ha re bua ka generally basadi not every day no kwanda ha ke nka go motho sa tswa okay ke tsaka di mkwadi ka motho tla ba smile ke wa bona ka ba le default facility ke le o sha ole ene
most of the time umudi most of the time umudi wena ulo kwata lo siki ke kwati aka kwata ke fekwana o sa mpuising a o ya lo ena yena e ba bohloko a itlhaka ha o soka o rata motho a e fihla tshebeletsong tsa masepala ka ka moreng mamedi ha o sa ratuwe e tla ha o nka monehelo motho tla ba phukaletse dithaka ka re ke Jesu ana thang o tla ba re a robetse a o tloletse wena o tla bo gala o tshwarua o gala re ka o tshwara le bohlong ga o phopoletse motho ba itshweretse ka re ke Jesu ana le sefapano because a motho a sa o rate o kgona bona le mane tshebeletsong tsa ka tlong no bontate ba robala ka mpa ha tlo fela robetse ka mpa o robetse ka ntho ka BVD e tonna lo ka ba o robetse ka ba ke ding Vasco da Gama no ibile no ke mare no ibile yo tlo ba sebeletsa motho re ke hatsetse ha ke ba clinics o bona ntate a go la ka gao ke nyanu motho na le batla o go la ka gao patona mo mami ha hona pain e jwalo ka ya hore wena o rate motho ya soka nga o rata hai mo mamedi wa motheo FM ha hona pain impho le mo mamedi hai e tshwana le I'm telling you that. And today most of the relationship le manyalo is something that is happening here it's alone. Why? Because most of the time but basile dipelo tsa bona kai kai basile le marato a bona kai kai today re utlwana re kena the relationship in le batho ba marato a bona setseng somewhere le setse somewhere I'm telling you that ka mo madimabi nowadays re kopana le batho ba dipelo tsa bona le marato a bona a ntsenga le di accents tsa bona assets motho ke ena ka yena le rato se o tlo makala dintho tsa na di etsa partner a mara fitla wena ha ona le lengwe ha ona le sign le lengwe ba tlo ipotsa mara the person motho ya wa hae exenya ba ba mkhosa kre o tsiba le bophelo ba motho jwa ne o gona bona le bophelo ba hae o rena phela jwa but a rwa shaba there is none dintho tsena tse le kopaneng ka tsona ka re dira doctor motho o dumela hello tete kimpolen tete moruti le ga mama Isla hante. Ria phela mme wa ka. Okay. Okay. E lengwe e o e rutang motho. So re yona go boma teknikai. And to e lengwe ya ho ya ha motho a sa inkele hlooho o ta ko ha o sa inkele hlooho o tlo ska ba ya iteba hona o ene ka mme ya jwang ka bontate ya jwang ke ngone ngwe e ruta ka mo inkele hlooho e mamele ene o rutile bohlale ba o bua le o itseba ka nnete nna ntho le ya e bohlokwa for nna e bohlokwa e beng phitile bophelo re ke tsebe go ke tjekitse ka baka la ba ne ke le mme ene ke rata o phela ke rata le rato le nna ke motho a dumelang haholo le rato ka nnete hobane jwa tse ding tsa dintho re sa dumele ho tsona o di go a tsila o le right mo na le fatshe ya leboa la leboga o ke re le o tla motho mo ngare ke palesa mona a re true Dr. November ke tseba ka nna re pe a re o bua nnete pelo ya ka e setse qwaqwa nna ke se se khakala le ona a re pelo ya hae e setse qwaqwa yena Bloemfontein I see a whole Ovilas and are e Ovilas ka ra lenyalo o lenyalo mpomoro ke bohloko jwa ndate o ka mare bohloko jwa
ene wa tsana tlhola ke ra ile jwalo bohloko ke ba o nyala motho yeo pelo a entseng le Samuel o tlo nyala mosadi wa motho o tlo phela le mosadi wa motho mpho wa iutlwa mpho o na le batho ba nyetseng basadi ba batho kapa banna ba batho because o nyetse motho yeo pelo a hae e ntse le exeng ya hae. Motheo dumela. Hello, Cliff. Hello, Amanda. Good evening, Pastor November. Yes, sir. I just want to know if you love a person and he can't tell you the truth. Why he can't tell you the truth? He's not ready. Because I believe in the truth. If you love someone, you really love some dead person. Why most men doesn't have truth when it comes to love? I just want to know that because you do your best. You do your best to show that person. And we are different from each other. Me in my side, my inner tell me, I must tell this person I love him. My inner tell me, my inner show me. But other people doesn't take it serious. Why are some men not honest with us? If you are honest, it's better to be honest. To just hang a person in the air. Thank you. Thank you, Amanda. I don't agree with Amanda. About honest. Banna, some men, most men keep about honest. I win it. Yeah, it's a like a basadi. Kiyono mosadi kata bori ya no nyezi. Mosadi yes. Now you go like ya tshwana na le basadi ba jwalo ba ntse ba etsa na ntho eno na le banna ba ntse ba etsa na ntho ba o dipelo tsa bona dintse di le accent tsa bona ba ba sa bona but in take ba tlang batho ba ithute yona ke ena mmamedi wa karatang hape ke go ba batho ba ska ske ba inka negative into because hape ntwe batho ba sa yetseng e ka yetsa gore o nahana re partner ya hao ha e o rata it's when less communicate the love language tsa lona. As I believe that one it can that person doesn't love you. Cantino it's just that hardly discussing the love language salon ore be marwana ratain o bona hore o feel o ratwa ke eng motho mo toblela na wa tsoma mthanda ke rela spoiler ka pan rekela di rose ka pa bua le nna eng because now ntwesha pamba tjure let's get discuss the love language and then botolore nna tsele o go ratang ka yona ke rata ka pelo ka ofela but ka bo madimabe the love language e ke sebedisang hasio and now in your mind o tlonka qeto ya hore November 100 kanti ko rata but the problem the love language e ke sebedisang the way when o batla gore tua ka amen doctor we editse ke batla tsa Motheo dumela dumela mphoza le tata go November thank you motho wa ka ntate no mmane ha re bua ene le wena wa itse mo le ha se la lo ya ba ba ile mforo bana le ba to wa itse ha se se ka nne be se ha se batho ba ka ba ile mforo bana le rato le na le banga ba lo wa itse da a re bua ona le batho ba ile mforo bana le rato ba bo pele tshilo e don't thank you ra ke mutlantle o itse are ha se batho la botle bana le lerato are gona le batho ba bana le lerato yes mara ha se batho la botle I don't know rona le batho ba sena le lerato ke tsebe are lona wa itse nna ke ba ska ntla doctor o le paki doctor fa nna ga o le mo radio wa ditšhe doctor go fa le wena le solve ke maikutlo mama because le rato ke ntho modimo a ifile motho o mong le o mong ntato a kampare ho na le batho ba sa kgoneng go le bontsha but le rato ke ntho modimo a ifileng motho o mong le mong modimo e file le di animals le rato le di animals o bona nja ha o tsene tsuka mo o rata
they are rat animals they rata batho so I don't understand the data bua jwang but ntho ke batla batho ba mamela by check it's very important tempo ke batla go tlele o yana but to understand that it's very important to communicate the love languages tsabo or you need to know motho o tshwantse le communicate or ba bina ke rata 1 2 3 wa bona because if let's say communicate o tlo lose motho mo mamedi o tlo iketsetsa the o tlo iketsetsa yo the assumption or motho ha o rata o inaganela ya nrata ha communicate ha ke mo senela WhatsApp ha respond kanti wena ha motho wa WhatsApp kanti ha motho wa WhatsApp doctor ke motho wa phone o itse no mbazisele ke tla phone beke and for 2 hours ke motho wa phone se WhatsApp ke mo diretse WhatsApp and o dira 1 tick the love language tsa rona di tswana so it's one of the thing e ka etsa mo rona ha no re motho wa rata it's very important batho ba communicate love language o ditlo se gona le motho o mo butsi matlo today ka for o bue ka love language and love language le discuss ani maphosa kana go ntse le bua le qoqa ising o so le kara lenyalo ka pakara relationship I'm sorry ba bang ba se ba kene ba ka iqalela ba kana ba iqalela because now when they discuss how holo no now how you get that WhatsApp I just thought di ba le mini ka re no tlo edda o tlo mo re ke rata o ntira good morning message o so yetsa good morning ke mo le se mo ba because di tshwantse di monata di tla le di surprise e sing every time be le negotiate le ntho ka ba le communicate baby ke kopanda o nketse good morning how yetsa ha e sa tlole ba le fafa ma ke mnetse mo ba fana go dira good morning o tlo bile ka yona a say mean good morning I mean so that is one now we'll go back to this thing e kana ke ba yona ka le ke Friday ke tsona ke bua ka hore batho ba improve se dintho tsohle tsa bona le o ja ka Friday kana ena tlo go bosiu o le ke Friday ga ke bua ka tshebeletso tsa masepala tsa ka dikobo ne ke bua ka dithobalano mo mamedi makala bohlano but ke hlola ke ba ka taba improve sa ntho o tikeng relationship tsa rona nkile ka nka my ex-wife ka ya le yena restaurant ya re tutsimona ke re tlo go jetso o please a partner ra hao o ka Google very easy kare tse dintsa dintho you just go to Google ha se dintho tsohle tse tshwantseng go kope tsona because each and everything your partner ra kopa yona momamedi le yona ha isa ba monate gore every time a go ntho e etsa be ke ntho go kopile no tse dintsa dintho di etse voluntarily o iketsetse tsona wena that is why le rato ke ntho batho ba nahanang ba planang ba tlang ba good ka o plana ba tlang ka di surprise ba sembotswa ba sembotswa o nahana ba sembotswa o etsa di efforts le rato ke ntho batho ba sembotswa maphosa ma ntho re shapa batho ba botswa nkile ka nka my ex-wife ka re bona dintho tse dingwe go ka re kopolele tsona ke be ke kena Google ka re Google tell me how to please my partner ke a bua you buy roses you apologize you do want to you buy everything ke be ke re ha re tso yeno ha re how can I please my wife ke a dingwe mosadi wa no go a ruteile a bua go a di bua ka fela you do want to ke re bona ditsena di tende o Google but ke dintho tse matla batho ba nahanang because if you love a person mo mamelo ka ratang has a wa tshwanela o tla ka campaign chair motho o kope everything baby kopa o tsune bile ona mosuna dintho tsena di iketsalle ha di iketsalle mo mamelo ka ratang ha di ke le nna nketsetse dintho tseo le nna ene ntho ngwe ka re thusa gore re late dipelo tsa rona di accent tsa rona it's when this person you nang le yona no jwale a bapala role ana le dintho tsa di etsa because ntho re shapa maphosa batho ba tsebore le batsa di ex mpho ska ba tima wireless doctor mpho ke nka rutima wireless mamedi ntse re le moyeng ke nka re mpho to be tse di konopo tooth radio amtho FM doctor or ha re khone gore re le ba tsena di ex tsa rona a re khone ke engwe ya dintho tse tletse gore
batho ba ske ba lata dipelo tsa bona di exeng because batho ba the current partner tsa ona jwala di gone o lebatsa ex ya hao kutlwa ka re o ka re wese go ita o ntate wena o mo really no ha o wese ha you na le biti oh wes utlwa hela doctor wes ene bothata ba batho ba sa gone gore lebatsa di ex tsa rona ke bana ba o tla thola gore le ka ditshebeletsong tsena tsa masepala momamedi ha o gone go re bile gore o tlo gone o mo enjoy go re mponke kelelo ya hao o late ex ya hao o mpo sebetsana le ex ya hao jale ka o ntsolla o lisa ke tlolo ke matla ntho e tsala mona yana ntsana na o liswa ke yana ka nti mamedi o liswa ke ex yana mamedi wa mothape from the Rosa Siati obani ma wes no do Ntate ne ke botsa gona kopa le mpoletse mo ga Amanda now ana Amanda o ntse le sengele now is Amanda still singing someone is looking for her doctor le kopanya le banyalo mo doctor le la kopanya doctor re singina ko mo ditso mo TFM ha o tsona Amanda o tsula nomboro e tswila ke Amanda What arrange for me? Yeah. Arrange for me. Abu talk mara war blela ke man. Tlo diana doctor. Ka re metsi ya bobedi yes tlo re bone you're right. Someone is looking for her. Hey, she always calls. She's looking for love. So I think I'm ready to give Amanda real love. So I would love to date Amanda. Please, can you arrange for me and Amanda so that we can go out on a date? Please, can you arrange for me? Doctor. Yeah. Oh no, Amanda will be like already. Bakabata na Facebook. Ba shaba mo Facebook ye doctor Khamaneti. Amanda must have somebody what was single as fra on the love of really quite to get Africans. Some woman Han da be the heart of Han. Yeah. Yes. Yes. Doctor. Doctor, pole doctor. Anala mpola straight. Mara nangi mabetsi radio. Kuri kibeke seka always. But doctor, seemingly my partner or my mates and he knows I always communicate love language, but he is not getting it. He thinks of communication only habua love language, but it's actually more than that. Hakits if otla khona ho elaborate ona batla go wena o ka khona elaborate na ha go bua ka love language go bua kae go partner ga khona go tlhaloganya love language mo mamelo ka ratang ke ka pelenyana fela e motla re nna ke rata when on rekela chocolate e motla re ke rata ka birthday you must buy a present for me. You must buy, even if it can be a chocolate, whatever. Love language. No, you know, like a fella, Kalitas like a birthday, like on Kukaraya, fella ralo, a motor and regulate rose, a motare, a spoile, a moon communicator, Bualin Naman. Dingata Mumamiro Karata. There are so many love languages, but once somebody understand, but once somebody communicate. And Lady Coke, and I'm Mamma Karata. Kapali di Coke or Muhammad is Kakarweno, Kono Muruta. Shabandin to say it's in TV. Then we refer a lot of take a rata. Kerata, you one of these guys who rekela man in Keratan. Mar Ufanaka message, not unless kiss Lule. When it's Lule, not the 2 cases. Doctor, because I want to work the conversation of the talking. Doctor, voice note the wiki. This is November, Limpo. Wow, thanks so being as That is why it's important to hurry after breakup.
motho o mong le o mong gore a ke nako go lebala ex ya hae. I mean, o ka se kene relationshiping after a week o tswa break up wa yutlwa o tlo dula o nahanne motho and then ke teng mo e tlo fa mathata teng gore jalo o tlo batla gore motho na o lebatse ex, which is impossible. Ke nona ka mo Peter Swart. Can support? Can support? Take time, but again, it is not always sebetsang because ona le batho ba o ke go mo lebala. Ona le batho ba rata batho until bana le abanya le motho o mo mare ana pelo ge engwe le camera engwe re engwe be le mo. Ona le batho ba ntse ba sokola o lebala ka batho ke bo 3 years 5 years. Doctor e go tla kae back to tabeng ya batho ba se malete the current partners ha di tsebe role ya hore lebatsa mo rtswanteng mo mamedi wa karata doctor ke ba utlo maposa because when I say not it doesn't matter ke rata mang ke tla ke ba ruta ntheno ha ke ba ka tsebeletse tsa ka di ka moreng ke re kana bo tsedi o tlo thola hore le mo ex ya hao o na vota o feta the current one mare hale ke la explore tsebeletse ka di ka moreng la yela all out doctor la di le go tlo ile bala man o tlo ile bala ex ya la ka batho ha le bale because oxela ikura hona motho a sa replacing mo mamedi ha hona motho ya sa replacing go kgathalatse gore o na le bohlokwa ka kang ana motho a sa replacing. Now the problem gore the replacer batho ba tsantse ba bapale role ya o yetsa replacer motho. There's no way o ka kenyang player ka ponke ha re etsa mohlala ka koloi o na le koloi ya skorokoro e phusho mo etseng o bore mara koloi ya frustrated tlo ke tlotsa o bulong ka skorokoro se seng. Now ka bo madi matsatsing ana mojolo mo o retreating ka dikorokoro o ntse skoro o bile tsiri ka engine o ntse se se mabone o tsike ele tsa masina mabone sa light ti motho ka torch ya phone doctor ka ba go lengwe ka light e tliso gona bona tsi o tsiya e wese ano e sina di ba personal engine kuri o batho ba tsibi role e ba tsantseng ba e bapale ha ba fihla manyalo but ka bo madi mabe ke ena ntho o qetela e shapang batho re ba ska ba bapala di role ke hore batho ba tla ba le selfish di relationship le manyalo ba nahanela bona batho ba selfish always ke bona fela ba na le di expectation ba tla re nna ke expectile mothatlo ratang mothatlo etsantse mothatlo hlokomela ba yena o sina next to lahlela ntata any impact and that is why today re sina batho ba gona go replace the excess bona because we don't have batho maposa bas re na le batho ba tla ba le expect ba na le expectations o batla 1 to 2 una le expectation but yena sina anything I kisa o ba on the table now ke bana ba ke ba bitsa di stroll o trainer o kula o tla o hula kolokoti ha o nwa drinki ka koloko ka stroll o tla re ya o ke empty hona le batho ba jolo ntata ba tla di relationship ke stroll o expectile and high especially basadi bona expectile gore mo spele mo fe chelete o moetse but yena hona little la tlo dietse bile la ka re be maro wena you are doing nothing for me are ke etse because I sebetse ke tsala ke re if you love your partner o mo spele le ka chelete o fanyona if you don't have your own money to spoil your partner o sebedisa ona chelete na and ha o sebedisa chelete o fanyona wa mo motivate gore a utlwe a rata o fa chelete because wa tsaba ra monane a meno wa monane that is why o nka chelete o file nyona o we spend that way but ka bo madimabi today rena le batho ba selfish mo mamedi that is why ba sa gone o feel a gap ya di excess tsa rona because rena le batho ba very selfish mo mamedi ka rata ba selfish ba post ba batlang fela bona ba tlang ka di expectation mara bona ba sena anything ba tlisang. Doctor ne re ka bua go khela Dr. Khamane Dr. Masekwane le sa le gone Dr. Khamane se ke mo bone mo profeta ne ke re ka bua a ke tsaba go bua ke Dr. le Dr. Masekwane le o tlile pele tse tsa go sa le ke Friday ke ba di rat ke motho wa betsang ke nana ke ena influence teng ana ko tila ba roa ka nna fela ba motho a ba bui gore le betsang ana ke la bona tsa e bi change ona le bo re e be ke tiona na bitsika e ka re e ke bona e wa di bitsa Doctor o go blele forosi ga ka no ka pa yana go bona tlhagisile ngwele di go mo sa mo
Doctor ba go kraka mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke a dipita 073 202 9079 wena mo mamedi ke a nyadisa ke etsa di-counseling ke di etsa kaofela mamedi kere ke rona kenela phase 3 o kalama taxi phase 3 phase 7 o bore fela o ya kereke ya moruti November 10 o re 10 se mokoko o re 10 re ya kena every Sunday ka 10 o'clock o seng wena mo mamedi ka rena ntho tsena tsa manyalo ke a di thasha mo ke bua ka tsona batho ba ka batla ba ke ba regret because ke a di bua ntho tsena tsa manyalo le di relationship mamedi nomoro tsaka 073 202 9079 o tla nthola mona o sa nthole mamedi nromelle WhatsApp ka la bohlano ka 9 o'clock ke leke free ga mamedi man mo ke buang ka ditshebeletso tsa ka di ka moreng wena mamedi ene nthabisitse taba ya bo Meji ha ba bua ka nna mo ke disiko ke ra utlwa o thore ke tima gore ba stop everything ya bana ba bua ka nna o se mo ke re no ke mo tseba pastor November is a fake pastor ene kana go tseo nkile ka mothusa o nana live fula wa ge ke nna na morapella ba manifesta ke montsha yena motho na bua mo ke nna na mothusa ana le lifula wa imagine abar no pastor November is a fake pastor ka re yo bo pick yo se bantsa ba le teng Doctor the right pick yo the right pick mo mamedi batho ba tla dating le nna le ka phone ra nomoro tsa 079 083 3833 ke tsona 07908333833 ene mono batho ba batlang go ntseba le batho ba batlang go dula le nafatse le batho ba batlang go build ba batlang go ba le malapa le ba batlang go nyalo because the right people are sebetsa jwampo re tsena go nya doctor the right people gore nna la o ke wa mpona as a partner ya hao but o tle le right pick una le motho ka o bona Amanda ona le motho ka tang mo ke yo motho ipatla Amanda so you can imagine if motho ka tla the right picking if next time you choose ka pa ena sa choosing una le motho ka ba mo ata mo ke potential ya so batho ba ka tla 079 083 3833 mamedi phone la mo lo kopana le Lerato Seleke o mo jetsa re wena o batla go joinela batla kenela the right pick wena mamedi ka rata re a dating ready jong re tulele re qoqa o mpotse dipotso le nako o botse re qoqa monate God bless you bye thank you doctor thank you polisa motho FM yo bana ke sikijile mitswe kana imene fe ya ga mhlekazi motho ya ganya sebelana ngolwazi o teng Dr. Masekwane o tla nna le wena mo motho FM tla go kopana nna le wena mo tsela ka moso